Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
ka ba feditše go ja ke nako ya gore re tle re thome mošomo la rena ke napile ke kgopela mohlahli wa lenaneo e lego Mahlo a tle a nape a tšele pele go ra gore ka mantšu a mao ke napile ke tsebišitše mohlahli ka mokgwa ke mo fale maemo Khotso a re kwaneng Khotso ka montle a re kwaneng ke nako ya gore re thome morero wa rena re kgopela batho le tšee madulo re tle re kgone go šoma mošomo go ya ka tlhompho yeo o swanetšego DJ nna le wena re tlo berekisana monna geso pele re ya go tsena godimo ga program ya rena re kgopela no re fa ya go fišanyana batho ka moka re šikinyege e le ge ba bangwe ba lebelela madulo a batlang go dula go ona re fa ya go fiša ka moka re tšee madulo a rena re tla re kgone go thoma gabotse DJ re a leboga o no fela o ntebella DJ gore re tle re kgone go berekisa modi raganya ba re ba go kgopela ka kwa di-fridging modi raganya okay re a go thoma ka lenaneo la rena program ya rena e tswile ka diripa tše pedi seripa sa mathomo re tlo tšea nako ye ntši re le ka kerekeng nna le wena re tlo no fera re borana DJ Khotso ka montle Khotso ya Khotso a re theletša le re kgone go kwana Khotso ya o ka re tlo kwa ya item number 1 e tlo ba thapelo ya bobedi re tlo ba kamogelo ka balapa ya boraro ya ba business of the day morago ga mo ya ba thero bjale re kgopela sefela DJ re tlo go poraganyane re kgopela sefela go tšwa go batho ka moka re sekuke ka maatla e le ga ge motseta moruti wa kereke kgethwa ya Saint Agnes Zion Christian Church a ile re kopanya le modimo ka thapelo re kgopela sefela
Balenaneo mosegare mo letšatši la lekgono ntate Mahlo le ntate Lewele ba lapa ba raganya le ba ga Modau baeng ba rena bao re tlilego ka bona lekgono mo e le go monyadi le monyadiwa ammogo le distroi tša bona ba ba fegeleditšego bahlomphegi ba ka Mošate le ba mmasepala išitša le bakhanselara ba bona ge ba le gona mogareng ga rena fa baruti ba kereke ya St. Ignace Zion Christian Church gammogo le baruti ba bangwe ba phutšego tše dingwe ge ba leng gona mogareng ga rena fa phutšego ye e bokanego ka mogare ga tente ye baagišane ba motse wo wa garaganya le setšhaba ka kakaretšo leineng la Modimo o mogolo wa Mogalabedi Ignace kgotso e be le lena bagešo sephedi se sengwe le se sengwe kudu-kudu rena batho re kgona go bolela ge re santse re phela ka tlase ga moriti wa letšatši re a swanela go dula re roriša yo a rilego a re bopa modiro o mongwe le o mongwe o re thomago go dira išitša ge re tsoga maseng le ge re robala ke gore re gopole mmopi wa rena e le go Modimo kgotso e be le lena ka gore yalo dilo ya le lena thapelong ke tlo kgopela gore batho ka moka re tle re kgone go rapela re rapediše lapa le la garaganya le banyadi le banyadiwa modirong wa bona gore o tšwele pele ka ntle le ditšhitišo empa pele ke ya go rapela ke tlo bala lengwalo mo phukung ya Luka mo efangedi Luka yona e balega ka tsela e a uga go bona a ya go ka go fihla leswika ge le betšwa a khunama ka matolo a rapela kgotso be le lena mantšua re a fumana mo go moafangedi Luka e le ge Jesu Kriste a fela a namela thabeng ya megare le barutwa ba gago ba mošala morago mo a bego a tlwaetše go ya a rapela gona kgotso be le lena gotwe o rile ge a na le bona mola a ba laela a re šalang le rapela gore le seke la wela melekong yena a tšwa go bona he detracted from them mo ka ba go o ka re motho ga a boša leswika gona a fihla gona a kwatama ka dikhuru a rapela bjale le rena re le kgopela gore re ye ka moka fase re rapele gore monyadi le monyadi wa rena morero wa gago sepele gabotse o se ka ba le moya e mebe e tlang ka pele ga bona ke kgopela gore batho ka moka a re kwatamene re rapeleng Modimo ntate tata go morena wa rena Jesu Kriste re fihlile ka gare ga lapa la garaganyo ka morero o re tileng ka ona wa lenyalo monyadi le monyadišwa bjale re gopela maatla re tlhatlheke wena gare ga modiro o ka moka go tloga mathomong go fitlha mafelelong tše ka moka
re di kgopela leineng la modimo o mogolo wa mogalading ngase. Amen. re leboga thapelo ka moruti mara ke kwa go le lešata ka montle a ke tsore re a kwana na a go netaba ba re leng ka motenteng a re no tswelang pele ka lenaneo. Item ya go latela ke kamogelo ka balapa ke lena le tshwantse le tekamo le re bontšhe gore ke letšatši la lethabo le ka senota le sepela a se bampha leina wena o a ke tseba o tang go re fa dikamogelo re fe mmino DJ ya go fiša ka moka ge ba etla re no ba felegetša re bina o tshwantse go bontšhe gore re moketeng felo fa re fe ya go fiša DJ ba etla ka pele Mulimo ke setlhaga sa mabethela ke le dumedise ka mga lena ke re mo sepetša lenaneo ke a go leboga sebaka seo mpeleng sona legatong la ba motau le ba garaganya ke tlile fa o tla go le amogela mara peleng ka le amogela ke sone re botsona ke rena bomane nna re banareng ba lekao la ngwana a llela difoto tša maotolo tša matsogo ba re monampa a teiwe bara monampa a teiwe go dikweng re go yang kopedi buitako mathari a namane sa maboše go pela ga batho ya fela le go gore ne ba re go na le lekao le kgone nyaka le utulla rena na lekao le mokae ke ene gona mo re leng gona go lebele ka nako e le maotong a thaba ya lekao mo ka lebela ka morago ka ke thaba ke ela ke no a lekao le ka wa kwa morago go tsa mogolo le mo maotong a lekao le gone ba le sa tselo se tsoro lekao ke ana thaba ka morago wena ke ena lekao na ba le lebile go mo re maotong a lekao di lo amogela baruti ba kereke e kgethwa St. Agnes Phuthego ka kakaretso le baene ka moka go tswa kgolela gausi baene ka moka go tswa kgolela gausi re ne re a le amogela ka mo bana rena nka se re na di ntja ka moana dinara di rodi ntja ka di a ikemela ka re dinara di na le seboka re go na le mo barne tau ja choka seboka ke palla ke nare nare ja choka seboka ke palla ke nare tsoje ke re hle di le disagane di dula ga botse di nabe maoto ke ka gae ka ge o na le se la ka ntšhao ke na le kgoro ya bana rene mo ya re batamela a le thuša ka mo tabaole le nyaka ka gona ka ona manjwa ke tla re mosepetša molenaneo tswela pele
re a leboga mna re mantšu a mabotse ka dikamogelo gore ba re amogetše re tlo bina ka moka ga rena re tlo sekinyela dan re tšwele pele re ya go item ya go latela ba re go ne le dikoloi ke pedi kua di thibile tsela ye blue ke ela kua re lebale le yona le ye e leng ka morago ga yona ba kgopela le ba bulele tsela number plate yona LV06 NJGP ye nngwe ke KH60TK GP ba bulele tsela ba nyaka go deliver something ka gae kan re tšwele pele item ya go latela ke morero wa letšatši why re le mo re kgopela yo a tlang nka re ba rile ke ntateraganya le bona ba tlonota ba sekinyega re kgopela DJ re fe ya go fiša ka moka ga rena re sekinyegeng kgotso gape go sa bine re tlo kgotša o ka re o ne le bothatanyana re kgopela ya go tsefanyana DJ ba tle ba re lebinela ke rata go feleletša mo
mo mogolo a ka šile go ntshe pele ke go tsena ditabeng. Re na le dintwana tše ka bago tše 4 go ya go tše 5 mo batho ba ka kgonang go ithuša gona. Go ne le nngwe ka mogare bona kgone ya go ya sebešong, go ne le nngwe ka kua ntle ka mosaete ye ke ya banna ka moletsogong la ka la go ja ke tše 4. Go ne le ya bomme ya mobile, go ne le ya bontate ya mobile, go ne le nngwe ka kua ntle, go ne le nngwe ka mogare. Ke tše ntši no šiedišanang le di šomišane ka go šielana o kokote ga o tsena mo go tsebeleleng. Bjalong e reng ke tseneng tabeng ye ba nrommeng gore ke tle ke phethagatše. Go tsebeleleng re kgopela ditsebe ka gore ba bantši mohlomongwe ba bona re tlile ba tsebe gore re tlile ka lebaka lefefa. Le kgono a ratla go nyala go tsebeleleng. Re tlile go amogela ngwetši ka mo lapeng la babina kgomo go tsebeleleng. Ke letšatši la go amogela ngwetši ya banareng yo nka se le botšeng gore na re mo hweditše kae ka re lekala re eta pele re sa ne bana ba yo ya gana mo re be gore ile ro tšea ba bangwe ka re bone botse le bothakga mo go bona go tsebeleleng. Ke letšatši la go amogela ngwetši le kgono tla re ketekeng a go swane le maloba le maabane le kgono tla re ketekeng re iketleng re amogele ngwetši ya rena ka kgotso le ka lerato. Re bineng re mmontšheng lerato gore re mo amogetše go tsebeleleng. DJ nna wa ka mmereko ko o dirile. Thank you. Yeah, re a leboga DJ. Ho ka ya ka molobedi monna to go ba re wa tandela. Re ra gore wa tefa. O itshwere ka bona mkhono. Ya re tswela pele re ya nakong ya kgethwa nakong ya lentšu la modimo. Re ya nakong ya lentšu la modimo. Re lo kwa thero ka motseta motlhanka moruti wa kereke kgethwa ya St. Engelase Zion Christian Church. Pele re ya gona mo DJ eno re morena re fe matla re go sebeletse
e le ga ge re emiša moruti a re iša lentšung la modimo re fe maatla re go sebeletse morena DJ. Nani wala prima ne nyalo kono balapa la garaganya banare mo le balapa la mutau bai barena o tswa la khausi ba rishane ba bala ngwana makhatheng arena baruti ba kreke khetwa ka mohalale di Ignase mogole baruti ba diphuthya go tše dingwe ba mošate wa Sekororo ba ba lego gona makgatheng a rena ke a dumela ba gona mogole ba tseta ba bona bahlanka ba mmasepala bao ba tiša go tirelo bathong ke a dumela ba gona batho go tswa kgole le kgausi ba le gorogilego ke sa lebale baeng ba rena ba botlhokwa e le go raganya Maruping Matthews mo le mohumagadi wa gagwe ngwana Motau setšhaba ka kakaretšo leineng la modimo mogolo wa mohalaledi Ignase kgotso e be le lena re a leboga re notiša molaetša wa go gopotšana re le batho ka gore ya phela mo lefaseng banna le basadi molaetša o ke utlišang ko re leng ka gare ga ona wa o utlišitšego ke raganya Matthews mmogo le mosadi wa gagwe re ka gare ga molaetša o wa lethabo jale modimo o rata lethabo jale raganya o berekile gore goroša mo le mo gona nka mo re rego marena nthuše go go sebeletse molaetša o re tla go kgwetša mo bukeng ya Deuteronomy yona e bala ka mokgwa o
e re ge monna a sa tšo tšea mosadi a seke a tšwa dira a seke a išwa bothokgeng a seke a ba le se se mo tlemago a fetse ngwaga a lapeng la gagwe a thabiša le mosadi wa gagwe yo a mo tšerego go tsebe le lena molaetša o o ngwadile ke Moše mo bukeng ya Deuteronomy e le ge a eletšana le batho le Baiseraele go swanela le lena gore re tsebe gore monna ga a sa tšo tšea mosadi a seke a tšwa dira ka gore ge o e tšwa dira o kgausi le lerumo mosadi wa gago a ka tla a šala a šaloka mosadi wa gago a ka tla a šala a le mohlologadi mosadi wa gago a ka tla a šala a le mokgopedi bjalo o be a eletša polelo ye gore re be mmogo le thabišane ge ba bolela ka tsela e ba ra gore banna le basadi ka ge ba thoma leeto le la lenyalo leeto le ka gare ga lona le nyaka lethabo leeto le ka gare ga lona le nyaka go tshepega leeto le ka gare ga lona le nyaka go golofetšana leeto le ka gare ga lona le nyaka gore batho ba swarane ka matsogo a mabedi go tsebe le lena bjalo lethabo le fapana le manyami motho ge a thabile o gopola tše di botse bjale ka ge mokgalabo wa garaganya a tšo tšeela ba garaganya senoinoi ka baka la gore a mo kgahlile a bile le lethabo go wena leo le tseneletšego a ikemišitša gore le ga ba ka ba jwang ka ba jwang yo yena ke a mo tšea ke miša pele go batswadi baka leeto le a le phereketšane ge le ratana ge kare ga lona monna a kgolofetše mosadi wa gagwe bibele e tlhalosa gore lena banna e bola le lena mo le rena ka mo e re lena banna ratang basadi ba lena basadi hlomphang banna ba lena ikwang banna ba lena dilong ka moka go tsebe le lena ge re lebelela mangwalong a makgethwa go gona mowe mogatša Abraham Sara a ile a re ga lebelela monna wa gagwe a re my lord ka baka la gore o be a mo direla tše di mo kgahlago ka re ka mo lebelela o a myemyela ge a myemyela sefatlhegong le ka gare ga pelo ya gagwe o tsena lethabo le le tseneletšego leeto le na lenyalo la sedumedi le nyaka ka gare ga lona le swarišana tsela ye ka gare ka go tshepega ka lethabo malapeng a mantši ge ke bolela mo pelegang le ka tselane lethabo ga le gona go tsebe le lena malapeng a mantši batho ba gona ga ba boledišane malapeng a mantši batho ba gona ba no ya šakeng le tee ba tsena ka sefrosity empa batho ba ga ba kwane ka gore ka gare ga bona ga gone lethabo go tsebe le lena bjale lethabo bana bešo le a awa you must build happiness o le yage le tsene ka re ga pela gago o tle o kgone go sepola ka lona go tsebe le lena molaetšao o re ama ka moka nna le lena bana ba kgoši gore bao e leng gore ka gare ga maphelo a rena mo re lego gona lethabo le a le sa le gona malapeng a rena a le sa le gona mo re šomago a go sa lethabo go a swanela gore re itukiše re kgone go boela morago re tle re kgone go tshwara tela e botse ya go phela ka lethabo motho ga a phela a thabile o na le bophelo bo botelele mara motho wa go a kwatile a ferekanye ga a ne bophelo ka mantswe ya bana bešo ke a tlodiša le lena ka lethabo ke re e ke modimo a ka re thuša bao e leng gore a na lethabo ra kgona go ba lethabo ke tlo ema fao leineng la modimo yo mogolo wa bagala le di-Ignase ebile ka tlhompho ke ile kgopela pele monyadi le monyadiwa go eme bona ka magoto pele le na bang tlatla ka morago nka ema papa la emela ka magoto ya aga
ka moka re ka ba latela se segolo e le go tlhompha mošomo o mogologolo o ba diretse go ona o mo botsebotse ke tlo kgopela batho ka moka re emeng ka maoto re amogeleng kgaogelo a re ponye kgaogelo ya mongwe wa rena Jesu Kriste le lerato la modimo le kopane le moo mokgethwa a dibeleng la ka moka amen and amen e kopa re ka dula fase re a leboga lentšu la modimo monyadi le monyadiwa ga ke fetše go retolola tlhogo ke le lebelela ke bona bobotsebe bja lena le a swanela re leboga modiro mo botse lenyalo le le botsebotse le modimo nke a ka le šogofatša a jwala lethabo tšatši ka tšatši o iša go sa felego pele re ya go ruma lenaneo le ke a tshepa se nna ke nnosi ke bonang bobotse bjo re tlo no kgopela monyadi le monyadi wa DJ o re fe ya go fiša e le ge ba tono emelela ba ya ba tšika kuanyana kwa gore batho ba kgone go bona bobotse bjo ba le sa kgoneng go bona le bone bobotse bjo ba tlo tšika gona moo ba le tshwereng di-cellphone le skela di-stepa cameraman re a le kgopela DJ re fe ya go fiša ke tsebe gore ba rata e fe band ya manyalo